U današnje vrijeme svi se samo trudimo da zaradimo što više novca. Društvene mreže, naše okruženje, sve to nas motiviše da treba sticati što više novca. Sve se gleda kroz to koliko šta košta i od malih nogu se deci prikazuje da su novac i materijalna strana jedino što je važno u životu. Srpski SPN će ovog puta govoriti o novcu na malo drugačiji način. Pisat ćemo o tome šta su naši sveti oci pravoslavlja govorili i mislili o novcu. Isidor Pelusiot novac smatra korenom svih problema i nesreća, koje dovode do katastrofalnih posljedica. Zbog ljubavi prema novcu nastaje neprijateljstvo, tuče, ratovi. Zbog nje se događaju ubijstva, pljačke, klevete. Zbog nje ne samo gradovi, već i pustinje i ne samo naseljene zemlje, već i nenaseljene odišu krvlju i ubijstvima. Iz ljubavi prema novcu izopačeni su zakoni srodstva, narušeni su zakoni prirode i ukinuta su prava same čovekove suštine. Bez obzira na to koliko je ko u narodnim zborovima ili u sudnicama ili u kućama ili u gradovima, vidjet ćete u njima korene ovog problema. Josif Optinski kaže kako nije novac problem, već strast sticanja istog i bogaćenja. Za sve, pa i za to, važno je imati meru. Nije novac kriv, već zavisnost od novca. Bio je nemali broj kraljeva i prinčeva koji su živjeli u bogatstvu. Ali pošto nisu imali sklonost ka bogatstvu, oni su se našli u liku svetih, o čemu svedoče njihove netruležne mošti. Moguće je živjeti i u ekstremnom siromaštvu, a istovremeno imati zavisnost ili želju za bogatstvom. A kroz to, jedna duša može propasti ako se osoba tokom života ne pokaje za taj greh. Može se naprotiv imati novac i nemati zavisnost od njega, odnosno da i da ih ima i da ih nema. Čovjek je ravnodušan, a onda novac neće sprečiti njegovo spasenje. Jovan Zlatoust je govorio o sebičnosti kao o jednoj od najgorih osobina koje novac budi u čoveku. On kaže kako će čovjek za svoju sebičnost platiti pre ili kasnije. Sebičnost je neka vrsta buđi i gde god da prodre, u koju god kuću uđe, čini je prljavom. Čak i da ste makar malo stekli od zahvaljujući laži i nepravdi, ta buđ nagriza svu vašu imovinu. Zbog toga često malo zlo potire mnogo dobrog. Pitaš se zašto kada ima mnogo onih koji se obogaćuju sebičnošću, njih neće zadesiti ista kazna. Sigurno će ih zadesiti. Ako sada izbegnu kaznu, onda će biti još gore, jer ih čeka mnogo veća kazna na strašnom Hristovom sudu. Ambrosije Optinski se dotakao probleme dugova. Od te pošasti nas može izbaviti samo Gospod. Dugovi su gori od grehova. Čovjek se pokaje za grehe i Bog oprosti, a za dugove će se mučiti ne samo u sadašnjem, već i u budućem životu. Sačuvaj nas, Gospode, toga. Makarije Optinski je govorio o savesti vezanoj za novac. Treba mi da vladamo novcem, a ne on nama. Tada će nam i savest biti mirna. Savest će vam biti mirna ako vi posjedujete novac, a ne novac vas. I vi ste toga svesni.